bukyanga bakatuukiro kino tikibonangako buno n'omulundi ogusoose okubona kino kyembwine ndikwenda ino okubeebaza okolera awalala ndikwenda ba RDC abaliwo banange mujekuwale mububire ku baba kyabazinga ba RDC abaliwo mwena ba RDC ba deputy RDC ba assistant RDC ebirabo baba nsaba ojo sima amaiso galata nzira buyinza bukulagira aye ngeri kompere kubogera ku mubwire bwo nkusaba oyido osime ebirabo bya radio pe bino gafuuka amakula mama ine bantu eyo nente y'omu maadi tuduuba nti olwaleero baba ajja kulya paka ate bano abantu b'ebuyende balina obusobozi ogikalirira kansabe meeya ow'ebukungu ajogerera ente y'omu maadi banamulinde katuukira gye mumaiso agirisiivinge kyarisiivinga gafuuka amakula ndakumalira nsabe abatuweire ente bende okusoma mwidenge eno mu maiso wensaba neeyo okwogerera ente y'omu maadi neyanziza ino owekitiibwa minisita neyanza ino isaife kyabazinga entembeeta gyatutembeesemu ng'obusoga ente wano ebukungu tuteragaba nte endala aye olwokuba alisenina ife tusazeewo tuleeta ente ebiri ed'omu maadi era isaife ndakulogera ekisembayo ente eyo wakuba era isaife y'amagezi mabitirivu aye abandi abanagirozaaku amagezi gaidaba mabitirivu ino isaife ndakulogera nti tukoba tuti isaife kyabazinga funvuwa obufulu bufe aye nende kulogera nti busoga obufulu tibukafa neyanziza isaife lata aireku nihonale bakatali aine ebirabo byo sebe katuukira osiima kansabe abakyala ba Mothers Union kubenga mwegaita ku Reverend ngayogera ebirabo ebiraku Reverend ate baba onongobi baba kyabazinga awani mama tusangaire okubabona kwebukungu nze Reverend David Sabiri Ngobi ku Church of Uganda abaana bo basiimye okuleetera ebibala naddala mu miti gy'oli teekateeka okusimba ebibala ebiviira irala mu busoga ba Mothers Union balijja byetiika babikuleetere baba tweyanziza ino baba abona abaana bo aba Reverend bakulira sebo era oli babona Mothers Union nsaba ow'emmotoka asembere mu maiso babitooleku bapureezidenti ng'owakatikiro era wewava bayirange mwasonyiwa nkwakwindula olulimi iso tuli baliisya emmotoka y'okusooka twekwaita abantu bakidera era baba ife tukutoneire emmotoka eyo ng'abantu babuyende era webale kwidda ninnaife okumutulaga twawuliranga buwulirayo okobyo nti beka nje budaada bwange dada yasimba ifumo ng'ava ebunolo n'eno aye twakuwaire emmotoka ey'esooka ey'ente okuva mu bukulembeze obweno obwebuyende obw'egombolola baba siima ente eyo katuukiro ogiikirize gafuuka amakula agaise bantu kansabe omulangira Gideon abe ng'ayogerera emmotoka eiraku lata waife kyabazinga wa busoga amaina ninze mutoho omukulusi Gideon ate omulangira wa tuli kusaba nti ikiriza osiime tukwirizeeku ebyo ebintu bibawa abantu ab'ebudyope mulimu ente ediva mu bantu abakwenda kinoomu mwabamu ente da district local government mwabamu ente da sub counties edikola Buyende district
baba ne mama muwangale. Baba Katukiro siima ente dino abadyope detwaire okubyala era Irundu, Bugaya, Kagulu, Nkondo, Buyende, Kidera paka Bukungu nti dituke mu lubiri ebudumbula gafuke amakula. Isiwo ayeti sefene abakule kuteso atabeera akulira security ku mugolo guno. Baba olini muwalawo Sara Kitambala igabire abantu bacha bazinga nga bagisimba. Baba era motoka yene yeri kwiraku erimu embuzi na Katukiro siima odikirize gafuke amakula. Ine bantu webale kwida mama yo neisano lyabadyope lyebakulaga tusangalire irala ise bantu kye bazinga siima ndete Katukiro owabugabula bibi abenga omwana omuli omulangira Gideon. Baba yatuweire ente Buyende district of government yatuweire ente 5. Honorable Kanaku Michael, chairman wa 5 ente Engineer Ndase Katumbya Patrick Owenkonde ente abanda waida abaisega gabe waida nga bakulembeirwa Ngobi Yoweri batuweire ente Omumbeda Kadogo Owebudogo atuweire ente Honorable Lubowa Po atuweire ente CPA Waibi Abenkondo batuweire ente Owekitiibwa Atibalira Martin ate ngoyetumweta musomesa owena wantale ente owena wankandula omugowa Daudi wena KBS atuweire ente ningini abalemesi Kyoto Ibrahim atuweire ente Honorable Nakato Mary Mulekwa yatuweire ente Honorable Mire Babalanda atuweire ente Baba ni Mwanjuzi family yatuweire ente baba ni balabo abaneyendeire family bona batuweire ente ise bantu kyabazinga obera tulina mulimu babamu ebisampa byona mama niwo notekateeka baba kuba abantu abali wano saba okwebaza nti wasiimye ebirabo byaife gafuuka amakula era walagira